Parannu sita musule lante penanda busaran na pua matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena puang tu latananung lante atu yate dia lalamai Pak Pudian 27. Apa dolo lata basa sia tananung tu kadana puang matua tapi tak dapat tunduan tama sambayang. Tontongkan ni parannu opuang sia sende ungkure sumanga itu dia nakaborok milako kami. Tanda tasik na kumua to parannu kan ni sia toma patongan kan ni ungkure sumanga itu dia nakaborok mi. To temo te laki basa sia laki nannung tu kadami. Puang pena masalo tundui kan ni untandai patun na lante katuan iate. Maondongan na la umpogawi la mintu allo katuan ki. Lan puang Yesu ki mas tambayang. Amin. Pak Pudian 27 angka apa nakua. Misa tumangka kupalaku dio may puang. Ya moto laku tuntun kumua angku mak din terolan banuan na puang angge tuaku. La untiro lindo kamasokanan na puang sia unannungi tu iyan nato lan banua kabusungan na. Na dipakondi lamisa akada nakua inan kapelayon. Silo kaborok lan puang Yesus Kristus. Madin den nasang mo ta olay tutua ustadingan kamasanangan diolusimisa inan. Napo urung butung-butung to kumua no kamiki la untampe batu tasuk lan mai tondok batu inan ya toh. Tae na yaman na tu inan batu tondok ya toh tu di pomasanang. Sangadinna ya duka tu torol lan inan iya to masanang duka untari maki tuo torro solah. Pak Pudian ia memisa penanian tu nani to maapudi umpok kadai. Sia umpak pesan ni tu diona katuan sia apapura mo naulai si tuang kapatonganan na. Ia tu mintu nakada napokada to maapudi tae an nakada nagaragai bangeri. Sia napokada punala bangeri. Si turu tangga na siapa poraian kalena. Sangadina kada bu tutongan lamai penaan na si tuang kapatonganan lantu. Tendu kamoto tu Pak Pudian 27 tu di Pak pesanan kumua Pak Pudian na Daud datu Daud. Iya tu Daud den anna palayan kalena dio may tondok na belan na ulai uwalin na. Tu lamoray umpate Daud. Anna tuo torro si sola tau senga. Atu ya to, baktulan agan iya tu Daud unna gato bombuan mi pale kalena. Dikua daan na pate tau lan tondok iya to. Tondok tunani male umba kalena. Lan atu karanggangan penaan na susito tu Daud. Anna amparan itu inan maatan sia manaman. Lanani melayo. Ya tu inan iya to. Nakatotongi Daud mendadi misa pa akamase tang maanggean. Na urungan ni maakada nakua. Misa tumangka kupalaku dio may puang. Ia mo tu laku tuntun na kumua. Angku madin torolan banuan na puang angge tuoku. Laun tiro lindo na kamasokanan na puang. Sia unannungi lan banua kabusungan na. Belan na ya kena lambi na kamaparisan. Napalan na baruna sia narerung na lan ongan tendana. Napakenek na langan buntu batu. Sulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Lan unolai te katuan Pak kamasena puang lako kita. Tantu si sonda situ kak tu agan katuan tating ngayo sia ta olai. Den atu antama sanang metata siapa rannu. Apa den duka atu anna den masusah. Tumangi sia maparri. Apa siulu solanasang ulendui kadan na puang lan atu iya teh. Kumua ia anta olai tu mak rupa-rupa tang di pomasan nang na la bipi susi tu na olai na Daud da moto antaranggang ba atu da anta pa ade
kapatonganan sia kaaturannu lante katuan iya teh. Sangadina mai komi tatontong umpatongan puang matua belanna dio mai kalena puang matua latane unnamparan ni sia untarimai tudiona pentilindungan siapa akaboro siapa akamas tang maanggian lante katuan iya teh. Siulu napasakaran ki puang matua tu inan kapeloyon maindan lan penaanna. Yate kada yate paralu lata paribateng tanan nungilan katuan ta. Napasakaran ki puang matua tu inan kapelayon maindan lan penaanna. Amin kadan na puang. Pure sumanga laku kita solanasang maondongan na ketontong kita subscribe. Siapa pak bagian tekadan na puang matua, puang oto na katuan tontong umpasake komi solanasang. Pure semangat. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.